Teško je čuvati Iliju Ivića, to je igrač instinkta, majstor prolaza, nepredvidljiv, zna sve, ima sve, superstar. Vasiljević. Ivić. Vešti driblinzi. Sada je došlo do duela sa Mirkovićem i zaista ovo ne služi na čast ni jednom ni drugom igraču, ni Mirkoviću, ni Iviću. Vidjet ćemo to još jedan puta. Načinio je možda faul Ivić, ali posle toga je Mirković zaista nesportski reagovao. Očigledno i nervoza čini svoje, mada igrači moraju da znaju. Evo da vidimo to još jedan puta. Oduzeo je Mirković loptu, međutim sapleo ga je tu Ivić i evo vidite kako je reagovao Mirković. Vidjet ćemo to iz drugog ugla. Evo vidite, start Mirkovića. Onda je Ivić načinio faul, a Mirković reagovao zaista na nedostojan način igrača Partizana. Mirković je dobio žuti karton, ali dobio i Ivić. Sasvim opravdano sudija Čokanjica pokazuje žute kartone i jednom i drugom igraču. Iviću je ovo parni žuti karton, tako da neće moći da igra na jednoj od sledeće dve utakmice.